Ingdeng krepli Karbi Farmer Association mahangke thekarni methangasa hemalong katalong. Pinimati jongni phai trogarni Karbi Farmer Association mate KFA methangasa hem berlalong Ingdeng krepli mahangke thekarni katalon pon. Bangso mai ke chari pon laki Karbi Farmer Association tingkun dipensi mai chari pon lo. Lapen KFA chun bangso ron singrong pipensi alugi pachini pon. Bangso mai long alu heman pen kachitong dun KFA bidisar mate jaka samai phu khorsing teron keru famai phu pidili KUIA Moses teron Vice President KAIYA chunbang Stelinity KSYC Bipul Tiso lapen kapre aham phanga songa tumpen chitong dun. Ni lake Karbi Farmers Association namang pit kesing lingkan krip tige chogar nila ladak nelipanta bidi asar pusi neli hok pon lo lasi nang chetong dun lo mesen lo alang litum ke claim ke dam lapen ke neli la Karbi Farmers Association kacari linja bang puatung apanan sita mega chuning rielam ke lapun lo non ke ilitung apane ke tang ke kache song akai lasi katiki kang hoi sita me kache song ateng si deng nang kok lasi deng nang po pusi pulo la song bong pen ke Karbi Farmers Association atuma bang ke la katiki kang hoyamo thedung kapacelar ke wanji abidi abang si katiki kang hoya bang puatum along wan thek nang po lapen engdeng sia bang ke alang litum katiki kang hoya mo kang thur ji aphan ladak kachera babang puatum han kang thur ponji aphan government pen ko PP a scheme doma hala he a scheme sitame rong ajuan pele ji aphan bori nang po lapen ke alang litum bori bom lo lapen la soteng si bori bom po pusi nilining thelo asi kenang sot abang ke non ke litum ke agriculture sita obsolete method of cultivation abang ke litum phan ke chok chelo non abang ke kopila scientific method of cultivation abang si claim dun nang kok po lasila son lo pulo tang te kopi pi si ke claim nai ma ko son si claim nai ma lapen labang so amo kang thurje bang apan government atum kopi pia scheme ke deng doma hala hai kaduk ka belam ke la katiki kang hoya rat angnu Karbi Farmers Association atum wan thek po wan pinang po pusineli choningri dunlo lasi ningthelo alang litum lahai kenang sot asayan bang alang litum claim po non eprang sitam Greatly Karbi Farmers Association namanya asal yang orang mata Karbi Farmers Association si official dong sejadi so mai bang di polo si ini tuh nok ini ya kita sampai jenglok West Karbi orang presiden jenglok ini tuh kan orang benar presiden secretary itu full members sudah sepini bang lo jadi itu tuh kita mana yang cukup si saat jenglok apa lah kira bang chairman jadi saat jenglok organisasi itu adalah kita so mai bang met esensi contohnya lasi kebayang di setame ini tuh karena sampai ke awal long setame itu kan awareness setame training setame itu program setame itu kan udah berkumpulnya lasi pending bang KFA Foundation di Katalan mana itu pindah jauh saya mau pindah pakai itu program pakai pakai ini kerja pakai lapor aja non pakai program pakai pakai baru selama ini pakai kalau pakai kewalan jadi ini itu pakai non pakai saya pakai klaim bang kosong saya itu karbiara dan saya kepikiran to kan nolong ini itu kosong paling unten alang itu kan kosong sekerap ini matanya komen benar kerap bang matanya alang itu pan nong home kan kosong sini itu alang itu pan kosong mau pakai ini kan alang ini mah ini itu masuk ke mang kan kosong ini itu si kucing bayi si asli itu program apa itu kosong ini kira ini sudah bisa kan program bang ini